بشا هفتم ابلحد جمردین بردست سبه گهشت و مالی و دخوده بون. دنه را زاروک اک بانگ لید که. دما درد که و دربا زاروک دبیجه خالی صوپی خالتیکا خاطه بانگ لده دکه. ابلحد دچه مالا خاطه و جرا دبیجه. خاطه خیره تا بانگ لمکریه. خاطه تو حتانی مزگینیا مندی اشترا ناویجم. ابلحد دما جده به خاطه پیوان مزگینی دبیزه دکه جی کیفان بفره. جی خاطه را دبیجه. تجمن چه دخوازی بخوازه لباس شمن را زو ببیجه یا ناوی دل من بسکنه و ازه بمرم و وی خلق ببیجه سر و سبب مرنا ابلحد خاطیه و آخافتنا خواه دومینه خاطی جخو ازه جبر هرم بلا خانی من راز من و همو ملک من شتربه ما نبسه بس شمن را زو ببیجه یا نا وی دل من بسکنه خاطی خواه بگره که چاته دجی یعنی ساخه و بیکی مسلمان را جی زویجیه. مالا ویجی وایا لگنده حضروی لگنده شیخ شابهیه. هر کچا خو ببینه. لیگر تو هر کچا خو ببینی دبیت بشب هری. بلا کس تا نبینه. پشتی وی آگاهیه هیدی تو عبدالحد بزنجیرا گره بدیجی وی نکاربه بسکنه. عبدالحد دمل دست دچه ماله و آماده کاریا چوندنه دکه. دما جسوره که هست زیبو دو بوخچه وکی بوخچه این خوزگینی این بوکان جی لسر هسپه بو و وی جی وان بوخچه هم بخور آنی بو لمال دانی بو نزان بو کوی روژه که وی بوخچه خوزگینی ببا قسمت کچاوی ببا قسمت هدوه کچاوی ابلحد جی مال بوخچه که هلتینه و بر خودده گنده شیخ شابه به مخور بیره دگهیجه گند دما دگهیجه بینه گند جزارو که کی دپرسه دبیجه خارز مال هدو لکویه زاروک بیجه بای مال هانیه ابلحد چی یکسر دچه بر مالا کچا خو دما دگیجه بر ماله هندنا جی کلجانه بهنده دچکه جدیل والدری بخل کبری تنشتا دری دخست چوا کچا وی دری بدکه و باب خود پیش چاوین خود دبینه بقاسی هلمکی لباب خود دنهره و دنابا دری ده جپیان دکبه خواری ویسر هیچ خود چه باشه ظلام ویجی تی ظلام وی دنیره کوای هفجیناوی لعرده خماندیه و ظلام کی جی وی لناف دری لیدنیره دسری ده ظلام خزور خود ناس ناکه هر دوجی بقاسی دوسه دقه وسا ماتمای دمینن حتانی که کچک تی سر هیچ خود و دجی ده خود دابجه سوتی باب خود و بدنگه که بلنجی دیگری هینا ظلام فهم دکه او کسی لنابا دری راوستیه خزوروی ابلحد اخته بخواهیه. ایواری پشتی که شیبا خود دخون ابلحد جکچا خود دپرسه. هدا من هلا جمن را ببیجه تو چه واج دست وان به بابان خلاص بوی و هاتی برا. کچک وی بر ایواری من گرزه که چلوش کارکان را آنی بو. دما من چلو بر دا کارکان از وی روژه زیده واستیابم و همه از جید کوزکا کارکان دا رازابم. وقتا از بخوا حسیم و منوان لشکران دید من خود ناوا کارکان دا بشارت. جترسان من نویر بو سر خوشی راکره. اولوان هوبان بنهرتم. حتانی بربانگی از استاد ناوا کارکان دا بوم. پشتی که دنگ هم جی گندیا و هم جی جوان هوبان هات برین هیدی دیار بوبو که کسی کل در دورا مالا من نمایه. وی چاخه اجیج کوزا کارکان درکتم و بر بچیان و بر بچولو و رویان. از دو شب و سه روز لچیامام. روژا سسیان بری ایواره از کتم ناوا پزی بی ظلامی و بوی رجی هاتم مالا وان. لیکینگی و چوا زویجیه نوی بلیب کر و نجی بابیجه پرسی. ابلحد بقاسی هی وکل جم کچکا خود مینه. چقاس حول دده که هر لیکه چاوی وی برناده. دداویه ده دیسم بدگره و دچه گند دچه شمشمه. جاره اول که کشکا خود دیتو بو، کشکا وی دو جانی بو. لیکو جاره دو دیان چو مالا کچا خود نهر که نبیه کی ویجی چه بویه. جوور روژه و پی با اول حد چه 10-15 روژان جاره که دچو کچک و نبیه خود دید و دهات. اول حد گه لشمشمه بو و گه جی دچو گمان شیخ شابه. دچو مال کچکا خو و یکچار انجی بروژان وان داده بو.
Ji xwe dema wan da dibû kesî nizanbû bi ku ve çûye. Wexta dihat gundî ku jê dipirsiyan tu li ku bûyî, wî jî bersiva tewşûmewşa dida gundiyan. Geh digot ez çûbûm mala keçika xwe, geh jî digot ez çûbûm hezanê mala Seyda. Lê rastî ne wisa bû. Dîsa rojekê ji rojên biharê di heyva gulanê de wan da dibe. Dîsa ne diyar e bi ku ve çûye. Vê carê jî ji bo diziya hespan bi hêla hevêdanê ve çûye. Dîsa çûbû diziya hespan. Lê tu hez peyda nekiribû û destvala vegeriyabû. Ji xwe dema çûbû diziyê hetanî ku jê dihat bi dizî diçû. Ya çolbir diçû yan jî bi şev dema ji hevêdanê ve digere, dîsên şev bi ser de tê û di vegerê de dikeve nava tevgera leşkeran. Û paş ve dikşe. Di vegerê de xwe li nava gundê bênînê dibîne. Hetanî ku leşker ji wan deran xalî dibin, li bênînê li mala yekî gundî dibe mêvan. Ji gundiyê ku li mala wî bûbû mêvan dipirse, gelo ev leşker li van deran li çi digerin? Gundî: Tu bawer bikî ez jî baş nizanim lê agahiyên ku gihîştine berdestê me dibêjin Şêx Fexrî û çardeh mirîdên xwe di şikeftên kanikan de hatine dorpêşkirin. û ev çend rojin ew û leşker bi hev re şer dikin. Li gorî agahiyan dibêjin di vî şerî de gelek leşker jî hatine kuştin. Lê ez nizanim ji alî Şêx Fexrî jî kesek hatiye kuştin yan na. Dema qala şerê di navbera Kurdan û dewletê de dihat kirin, guhê Ebilhed bi xwe bel dibûn. Ebilhed ji xwediyê malê re dibêje: Gelo ez jî dikarim bi hêla şikeftên kanikan ve herim. Xwediyê malê: Qey mirina te ketiye çavên te. Piçekî sebir bike wê agahî ji me re jî werin. Piştî ku şerê di navbera Şêx Fexrî û dewletê de xelas dibe û leşker ji herêmê ve dikişin, Ebilhed jî demança xwe dide xwediyê malê û ew jî vedigere şimşimê vedigere gund. Li herêmê li ku derê di navbera Kurdan û dewletê de şerek çêbûbiya guhê Ebilhed bi xwe bel dibûn. Vê carê jî ji ber şerê Şêx Fexrî û dewletê ku di vî şerî de jî gelek leşker hatibûn kuştin û Ebilhed jî pê hesiya bû, dema ku ji bênîna pasûrê vegeriyabû malê ji kêfan piriya şerab ve xarbû sê rojan ji malê derneket û derve. Ji qewlê xatî ve Kurdan û Tirkan şer dikirin û Ebilhed jî şerab vedixwar. Şerê du kesan kêf kêfa bêkesan. Kêf kêfa Ebilhedê bêkes bû.